Volim Zrenjanin. Ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića predstavlja zasebnu celinu sačuvanog starog gradskog jezgra i zaštićeni spomenik kulture, a takođe je i najznačajniji stambeno-trgovački i poslovni deo grada. Od 1716. godine i odlaska Turaka centralna je gradska ulica. Do 1879. ubeležena je kao ulica Velikog mosta. Do 1919. zove se Hunjadijeva. Od 1919. do 1941. zove se Kralja Aleksandra, a za vreme nemačke okupacije dobila ime Hermana Geringa. Od 1944. do 1992. nosi naziv maršala Tita, a tada joj se vraća predratni naziv koji nosi i danas Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Gotovo svaka zgrada ovoj ulici ima zanimljivu prošlost, a mnogi ljudi koji su u njoj živeli doprinosili su razvoju grada u brojnim oblastima života i rada. Krajem 80. godina prošlog veka pretvara se u pešačku zonu, a sadašnji izgled dobila je na osnovu realizovanog projekta arhitekte profesora Branimira Mitrovića, čiji je autorski tim pobedio na jugoslovenskom konkursu za uređenje gradskog jezgra. Najobimniji radovi na uređenju ulice obavljeni su 2006. godine. Ovoga puta smo u lepšoj strani grada pripremili niz izuzetnih događaja. Potpisan je istorijski ugovor zahvaljujući kojem će Zrenjaninci za 8 meseci konačno imati zdravu pijaću vodu. Grad je posetio ministar kulture Ivan Tasovac, koji se pozitivno izrazio o strategiji kulture našeg grada. 2 priloga tiču se dece, 1 mladih i talentovanih učenika koji su zahvaljujući postignutim rezultatima na takmičenjima iz matematike i fizike dobili na poklon knjige na otvaranju izložbe Milutina Milankovića u okviru obeležavanja godine svetlosti. Druga priča je humanog karaktera. Deca iz baletskog studija Stage su odigrala predstavu Frozen i sakupila novac za dečije odeljenje opšte bolnice. I na kraju, u okviru projekta Znanje svima, u realizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj, 50 nezaposlenih lica je uspešno završilo obuke nemačkog i engleskog jezika. Uživajte! U prisustvu njegove ekscelencije ambasadora Italije Giuseppe Amanca i gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića sa saradnicima, generalni menadžer kompanije Grupe Zilio za Srbiju Nenad Obradović i direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin Goran Tajdić svečano su potpisali ugovor za uslugu prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin. Ovim ugovorom rešava se višedecenijski problem grada Zrenjanina i njegovih stanovnika. Volevo congratularmi con... Hoće da se komplimentuje sa gospodinom predsjednikom opštine i sa građanima Zrenjanina. Zilio ne donosi samo čistu vodu. Voda koja je problem, istorijski problem ovog grada i zahvaljujući gospodinu predsjedniku počinje da se rešava. Zilio nosi novi model rada, novi model finansiranja i on se nada da ovaj projekat neće biti koristan samo ovom gradu, nego i drugim mestima koji imaju isti problem. I vidjet ćemo se za 8-9 meseci da zajedno popijemo čašu čiste vode koja će početi da teče iz naših časa. Posti della Serbia. Generalni menadžer kompanije Grupo Zilio za Srbiju naveo je da se radi o kompaniji koja ima zavidne reference u ovoj oblasti. Zilio kompanija je deo sistema Greentech, koja je na berzi u Danskoj, to je jedna velika kompanija koja ima preko milijardu evra prometa. Naši, da kažem, akcionari najveće su Pirelli, grupa Pirelli, koja je poznata italijanski proizvođač guma i drugih tehnologija, i Banka Intesa. Tako da Grupa Zilio 55 godina radi i funkcioniše na tržištima sveta. Imamo preko 110 referenci izgrađenih manjih i većih objekata u Italiji i u svetu. U ovom trenutku preko 40 objekata je pod upravom, znači onaj Operation and Maintenance Grupe Zilio. Kompletna fabrika je na modelu pokretnog postrojenja. Naravno, bit će i fiksnih postrojenja. Tehnološki proces je poznat u svetu, naravno nismo mi izmislili tu tehnologiju. Imamo zaštićenu tehnologiju u smislu medije koja će biti glavni prečistač arsena i bora, koji je najveći zagađivač. Tako, zato je i ovako brza gradnja što ide se na skidu, odnosno u modelu kontejnera koji će se lako priključiti na cevovod postojeći koji je sad trenutno tamo na izvorištu. Ovaj model ugovora je osnova za sve opštine i gradove koji nemaju mogućnosti finansiranja. Rizik se prenosi na izvođača radova i ukoliko nemaš dobru tehnologiju, ne možeš da ponudiš.
jer suviše rizikuješ. Tako da sada i ostali gradovi kojima je sličan problem zagađenja vode, kao što Kikinda, Novi Bečej i drugi gradovi u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, imaju jedan osnov kako mogu da dobiju čistu vodu bez finansiranja uzimanja kredita i zaduženja opštinskog budžeta. Gradonačelnik Zrenjanina je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog ugovora. Veliki dan za Zrenjanin, veliki dan za Zrenjanince. Konkretno smo krenuli danas da rešavamo i problem zdrave pijaće vode i kao što smo obećali kad smo preuzimali odgovornost ovde u gradu da ćemo to rešiti. Mi to obećanje ispunjavamo, da Zrenjaninci će imati zdravu pijaću vodu, neće plaćati više nego što plaćaju Novosađani i Beograđani, da rešit ćemo problem zdrave pijaće vode i u 22 naseljena mesta i ja sam veoma ponosan i na svoje saradnike i na kompletnu moju administraciju koji su posle više pokušaja rešili ovaj višedecenijski problem. Pre svečanog dela zaključenja ugovora za ambasadora je priređen prijem u plavom salonu Gradske kuće. Svečanosti su ispred kompanije Grupo Zilio prisustvovali pomoćnik direktora Alessandro Giovanni, tehnički direktor Roberto Bausani i pomoćnik direktora preduzeća Sinertek Petar Lalović, kao i šef ekonomske sekcije ambasade Republike Italije u Srbiji Marko Leoni. Ambasador Italije Giuseppe Manco pomenuo je i druga italijanska preduzeća koja uspešno posluju u Zrenjaninu, a dolaze iz oblasti tekstilne industrije i dodao da će prisustvom kompanije Grupe Zilio biti unapređena i proširena saradnja između grada Zrenjanina i italijanskih privrednika, posebno što će sada biti prisutna i savremena tehnologija. Svečanosti je prisustvovao i direktor kompanije Fulgar Carlo Adolfo Perosi. Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, posetio je Zrenjanin. Nakon razgovora s predstavnicima lokalne samouprave, institucija kulture i umetnicima iz našeg grada, Tasovac je u savremenoj galeriji otvorio izložbu nove akvizicije umetničkih dela otkupljenih za zbirku Savremene galerije Zrenjanin na osnovu konkursa Ministarstva kulture i informisanja. Ministar je posetio Narodno pozorište Toša Jovanović i prisustvovao probi predstave Bako, neću da postanem čudovište, čija je premijera planirana na Svetski dan pozorišta 27. marta. Zrenjanin je verovatno grad u kome sam ja najviše puta bio u životu, a da pri tome nisam toga ni svestan. Naime, kad je završila Muzičku akademiju u Beogradu, moja majka nije mogla da nađe posao u Beogradu, te je radila ovde u muzičkoj školi u Zrenjaninu i u periodu dok je bila trudna, ja sam zajedno sa njom zapravo svakog dana putovao iz Beograda do Zrenjanina, tako da na neki način se osjećam kao da sam došao kući. Sastanci koje smo imali su zaista bili izvanredni. Ja sam impresioniran time da je grad Zrenjanin uradio kulturnu strategiju i mislim da je to jedan vrlo veliki pomak u strateškom razmišljanju oko toga kako treba da se razvijaju lokalne samouprave. Zato što ako govorimo o decentralizaciji, a o tome se jako puno govori, a ja nažalost za sada ne vidim nekakve spektakularne rezultate, prvi korak je zapravo snaženje i inicijativa lokalne samouprave. Ono što meni daje optimizam, koji sam danas ovde video, to je upravo da je lokalna samouprava svesna, znači, i potencijala koje imaju institucije u Zrenjaninu i važnosti toga da se sve ono što predstavlja kulturno blago ili savremeno stvaralaštvo učini dostupnim ne samo Zrenjanincima, nego i onim ljudima koji budu dolazili u Zrenjanin. To se izvanredno uklapa u jedan projekat na kome mi radimo sada već u ministarstvu i koji će zapravo postati vidljiv od 2016. godine i to je stvar koju prvi put večeras javno i kažem upravo ovde u Zrenjaninu. Mi smo ga interno nazvali projekat Gradovi u fokusu. Naime, lokalne samouprave će imati mogućnost da od 2016. godine apliciraju na jedan poseban konkurs Ministarstva kulture i informisanja zapravo u ime svih svojih institucija i u sinergiji sa svojim
institucijama i mi ćemo svake godine birati, još uvek nismo rešili da će to biti 2, 3 ili 4 grada koji će te godine biti u fokusu. Zamislite samo za 3 ili 4 godine od 2016. godine mi ćemo imati već negde 12 ili 13 gradova koji su se svojim kvalitetom izdvojili i postali vidljiviji u Srbiji. I mislim da će zapravo tek onda biti pravi trenutak da razmišljamo o tome što je spomenuo i gradonačelnik, o tome koji će biti grad koji će predstavljati Srbiju u projektu kulturna prestonica Evrope. Jer mislim da u ovom trenutku treba pre svega da pokažemo sami sebi kakvi su naši kapaciteti, kakve kvalitetne imamo stvari širom Srbije, a onda nekako prirodno to će postati vidljivo i u Evropi ili ako hoćete u svetu. Sastanku u Gradskoj kući, čiji je domaćin bio gradonačelnik Čedomir Janjić sa saradnicima, prisustvovali su rukovodioci Narodnog pozorišta Toša Jovanović, Narodnog muzeja, Savremene galerije umetničke kolonije Ečka, Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin, Kulturnog centra Zrenjanina, Istorijskog arhiva, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i umetnici, književnik Uglješa Šetinac, akademski slikar Rastko Stefanović i dirigent Zrenjaninske filharmonije Roman Bugar. Izložba Milutin Milanković život i delo otvorena je u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin u Zrenjaninu. Izložbu je postavilo Udruženje Milutin Milanković iz Beograda u saradnji sa Udruženjem Godina Pupina Zrenjanin. Ona je deo programa obeležavanja Međunarodne godine svetlosti u Zrenjaninu. Milutin Milanković i Mihajlo Pupin su živjeli u različita vremena, na različitim mestima, bavili se različitim stvarima. Međutim, ona osnovna ideja što su velikani svetske nauke, zadužili su svetsku civilizaciju i zadužili su srpski narod. To je ono što ih povezuje. I na kraju oba su bile poprilično zapostavljene zanemaranja u srpskom narodu. Koja je veličina Milutinova? Pa, za Milutina je teško reći njegove veličini, jer on je sad bio velik. Radio je mnogo što i sve što je radio je jako dobro, genijalno. On je po zanimanju građevinski inženjer, prvi Srbin doktor tehničkih nauka, bavio se veoma kratko građevinarstvom, međutim ostaje takav dubok trag da se i sada njegovi patenti koriste u građevinarstvu. Praktično je uveo armirani beton u građevinarstvu. Međutim, njegova ideja je bila da se bavi naukom, došao je u Beograd, rešio jednu misteriju koju ceo svijet nije dugo mogao da reši, misteriju ledenih doba kroz teoriju o klimatskim promjenama. Zatim uradio je najprecizniji kalendar i na kraju napisao je veliki broj popularnih knjiga kako za opšte čitaoce, tako i objasnio je život poznatih naučnika, počeo od Njutna i grčkih filozofa. Vi imate dosta izdanja naučnih knjiga u okviru vaše izdavačke delatnosti. Koliko je to u vremenu sadašnjem popularno i kakav je odziv čitaoca? Pa, mi se trudimo da kroz izdavanje popularnih publikacija, snimanje video materijala popularišu Milutina Milankovića. Ono je jedna naša stvar, najveća naša stvar, što mi sve što radimo delimo besplatno. Samo da kažem da smo knjigu Milutin Milanković putem kroz Vasione veke podelili školama u Srbiji u 3000 primjeraka, školama u Republici Srpskoj 1000 primjeraka, fakultete višim školama 500, dali smo dijaspori 500, tako ono nalazi, naša izdanja nalaze svoju čitalačku publiku. Jedan je problem kako doći do tih izdanja, tu se malo snalazimo, donatori, pomoć, konkurišemo kod raznih sredstava, uglavnom svake godine po 1 ili 2 izdanja izdamo. Ovom prilikom Udruženje Milutin Milanković doniralo je određeni broj knjiga Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin, Zrenjaninskoj gimnaziji, kao i nagrađenim učenicima na opštinskom takmičenju iz fizike. 23 učenika iz osnovne škole i 8 učenika iz gimnazije je nagrađeno, što knjigama, što DVD-ovima, i na taj način želimo da potaknemo dodatnu motivaciju deci da se posvete ovim značajnim naukama i da svoj talent na taj način odneguju do kraja. Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika. Velika je čast i zadovoljstvo danas biti ovde i u našem gradu da imamo izložbu od Milutina Milankovića. Ovo je prilika da mnoge mlade generacije se upoznaju sa likom i delom ko je u stvari bio Milutin Milanković. On je bio jedan veliki naučnik. Ono što jeste činjenica da je grad Zrenjanin prošle godine intenzivno uzeo učešće u godini Pupin.
Naravno, nismo mi samo prošle godine promovisali Pupina, mi se to nastavljamo i u ovoj godini nizom aktivnosti, ali ono što jeste činjenica da je, zahvaljujući tim aktivnostima, mnogi i van Zrenjanina su prepoznati kao Zrenjanin, da je sredina koja prepoznaje i poštuje određene vrednosti, ali ono što je posebno bitno da vodi računa i želi da edukuje mlade o naučnicima koji su obeležili našu državu. Da je sve ovo pun pogoda govore i izjave nagrađene dece. Ja sam Ervin Ceki, dolazim iz Zrenjaninske gimnazije. Osvojio sam drugo mesto na opštinom takmičenju iz fizike, prošle godine sam imao treće mesto na republičkom. Što se tiče mog viđenja, volio bih se bavim nekom fizikom, nekom istraživačkom fizikom, nešto u vezi informatike. Ja sam Nikša Sporin, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić. Osvojio sam drugo mesto na opštinskom takmičenju iz fizike i što se tiče budućnosti u nauci, bavio bih se nekim tehnologijama, sad najverovatnije programiranje, čime se bavim i sad pomalo i išao bih u gimnaziju, ne znam. Kako se tebi sviđa ova ideja regionalnog centra za mlade talente? Pa mislim da je jako dobro. Pričao sam i sa nastavnikom fizike Mišom Bracićem koji meni predaje malo o tome i jako mi se svidela ta ideja, a i za njega je jako dobro jer onda bismo mogli sad, na primjer, svake subote da dolazimo ovde i da vežbamo, a on ne bi morao da radi s nama, nego bismo imali nekoga koji je još bolji, tako da će rezultati vjerovatno biti isto bolji. Ja sam Dušan Popovac, dolazim iz Kleka, mislim iz škole Jovan Dučić. Kad porastam, želeo bi da radim na kompjuterima, mislim i računaru. A kaži mi gde si ti osvojio nagradu na kom takmičenju? Iz fizike, prvo mesto, na opštinskom takmičenju. Koliko dugo tebi interesuje fizika i kako to da si se odlučio baš za to? Pa mislim, interesovala me i matematika od malena i onda, a fizika je nešto još bolje. Zovem se Jelinka Stojkov i iz škole sam Vuk Karadžić. Osvojila sam drugo mesto na takmičenju iz fizike, opštinskom, i nadam se da ću se i u budućnosti baviti fizikom i matematikom i uopšte prirodnim naukama. Godina svetlosti u toku. U okviru nje će biti realizovan niz aktivnosti koje će motivisati ove nove generacije da se posvete naučno-istraživačkom radu. Baletska predstava za decu Frozen sa elementima mjuzikla u režiji Aleksandre Tot, a u izvođenju dece članova baletskog studija Stage odigrana je na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanin. Sav prihod od ulaznica bio je namenjen dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. U ime baletskog studija Stage mogu da kažem da nam je drago što smo opet po treći put uspeli da pomognemo dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice i to zajedno opet sa Kulturnim centrom i humanitarnom organizacijom Budimo ljudi. Ovom prilikom bih voljela da ukažem i drugim klubovima i svima onima koji rade sa decom i bave se vaspitanjem dece, da ih uče humanosti, radu, obrazovanju i kulturi, jer mislim da im je to veoma potrebno da bi postali pravi ljudi. I Baletski studio Stage će nastaviti da se bavi ovakvim humanitarnim predstavama, zato što se pokazalo kao višestruko edukativno i za publiku i za igrače. I veoma sam ponosna na svoju decu igrače, koja su svaku predstavu odigrala kao pravi profesionalci sa puno ljubavi i odgovornosti, jer nije lako svako jutro ustajati ranije, šminkati se, frizirati se, zagrevati se i odigrati, otpevati i odglumiti pred punom publikom, salom svojih vršnjaka. A to je upravo ono što mene kao nastavnika dalje motiviše, ispunjava i dalje ćemo raditi takve predstave. Deca su sve ovo doživjela na svoj način. Ponosna sam i zadovoljna što smo doprineli novac bolnici i što sam igrala i ponosna sam na sve nas. I nije mi bilo teško da igram za nekog za koga znam da ću pomoći nekome. Pa nije mi bilo teško jer kad igram osjećam se divno i bilo mi je jako drago, veoma drago da sam učestvovala. Dobro se osjećam, srećna sam i
Mislim da su zahvalni oni svima nama, zato što zarađujemo njima pare i tako im pomažemo. Udruženje građana Budimo ljudi aktivno je učestvovalo u ovoj humanitarnoj akciji, što potvrđuje opravdanost imena samog udruženja. Udruženje Budimo ljudi sprovelo je ovu humanitarnu akciju zajedno sa plesnim studijom Stage i Kulturnim centrom Zrenjanina i naravno uz veliku pomoć zrenjanskih mališana i njihovih roditelja akcija je uspela. Uspeli smo da prikupimo dovoljno sredstava za opremu za dečje odeljenje Zrenjanske bolnice, one opreme koja je u ovom trenutku bila najpotrebnija. Pokazalo se, kao i mnogo puta kroz istoriju u novije vreme, ali i danas, da humanost, solidarnost i zajedništvo jesu one karakteristike koje krase naš narod, koje treba da razvijamo i negujemo. Problema ima mnogo i u svim sferama našeg društva i nadam se da ovih akcija će biti još. Udruženje Budimo ljudi zajedno sa svojim prijateljima i sa svim onima koji budu želi da učestvuju, nastavit će sa ovakvom praksom, nastavit ćemo da radimo i nadamo se da ćemo biti tu uvek kada bude potrebno i gde je potrebno. Kulturni centar Zrenjanina već 3. godinu organizuje prikupljanje pomoći za dečje odeljenje Zrenjaninske bolnice. Ove godine smo prikupili preko 140.000 dinara i kupili smo ono što je najneophodnije dečjem odeljenju bolnice Zrenjanin, a koje se uklapa u ta sredstva. Mi ćemo ovu akciju nastaviti i ove godine i sledeće godine, tako da pokušavamo da na sve načine, kroz razne naše organizacije i partnere, prikupimo sredstva kako bi pomogli nekim ljudima kome je ta pomoć potrebna, naročito dečjem odeljenju koje je stvarno bitno za sve nas. Zahvalio bi se deci koji su igrala predstavu, koji su odvojili i vreme i snage da 2-3 dana zaredom izvode predstavu i zahvalio bi se predškolskoj ustanovi i nižim razredima osnovne škole koji svake godine podržavaju ovu akciju sa nekim skromnim sredstvima, doprinose da prikupimo neka sredstva i da poklone svojim vršnjacima. Baletska predstava Frozen putem igre uvodi nas u svet večite borbe, ljubavi i snage emocija, zahvaljujući kojima je obezbeđena pomoć onima koji su prinuđeni da provedu vreme u bolničkom prostoru. Projekat Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština Znanje svima realizuje se u okviru IPA programa Evropske unije pod nazivom Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji. Cilj projekta je stvaranje mogućnosti za nova zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini, posebno u oblastima turizma, obrade hrane i rukotvorina, s obzirom na to da je jedan od glavnih problema u oblasti ekonomskog razvoja i konkurentnosti regiona razlika između potrebe tržišta rada i dostupne radne snage koja nema odgovarajuće kvalifikacije. Projekat je usmeren na razvoj novih programa obuke, a jedan od očekivanih rezultata je instalacija sistema za učenje na daljinu, koji će besplatno biti dostupan svim nezaposlenim licima i omogućit će im da steknu znanje i veštine koje su neophodne na tržištu rada. Zahvaljujući Regionalnom centru za društveno-ekonomski razvoj u Zrenjaninu su uspešno realizovani kursevi nemačkog i engleskog jezika. Nezaposleni polaznici, njih 50, imali su priliku da savladaju osnove i naprave temelje za buduća znanja. Prvo da pohvalim našu tičerku, koja ovako ima veoma razumevanja za nas koji do sad nismo znali engleski jezik, da nam sve objasni. Malo je teško, naporno savladati sve za ovako kratak vremenski period, ali mi se trudimo pa kako bude. Grupa je isto odlična, drugari su dobri, tu su da pomognu, koji su ranije učili engleski i tako. Sve u svemu ja sam zadovoljna. Da li mislite da će vam ovo pomoći dalje u životu i oko pronalaženja posla i uopšte vama kao osobi? Pa mislim da hoće, ali ovo je tek početak, mora još puno da se radi. Smatram da smo naučili dosta, ali da je jako malo vremena i da je trajalo duže, da je bilo drugačije raspoređeno, da bi bilo efektnije. Profesorica se trudila maksimalno da nas nauči što više i jako smo zadovoljni s njom prvenstveno i sa dinamikom nastave. Sad kad bismo mogli nastaviti, bilo bi dobro.
polaznicima i radnom atmosferom zadovoljni su i predavači. Grupa je veoma dobra, naporno su i vredno radili, samo što je veoma kratko vreme trajanja kursa. Ipak je za ovaj neki početni kurs potrebno daleko više vremena da bi se savladale sve gramatičke partije i dosta je tu nepoznatih reči. Neki od polaznika kursa se po prvi put susreću sa engleskim jezikom, ali mislim da su veoma napredovali. Vidjet ćemo kako će se pokazati na završnom testu, ali sve ove testove što su umeđu vremenu radili su savladali sa velikim uspehom. Mislim da smo zapravo stigli sve da savladamo, možda čak i malo više nego što smo očekivali. Sabrali smo i oduzeli utiske, uglavnom su pozitivni. Mislim da su i đaci zadovoljni, ja sam njima prezadovoljna. Mislim da su svi dali maksimum, obe grupe su podjednako bile dobre i potrudile su se da zadovolje sve kriterijume. Do sad su svi položili sve testove. Projekat realizuje stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine. Partneri na projektu su Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Zavod za ravnopravnost polova, Udruženje žena Slovenka Gložan, Udruženje žena Kolevka Bačke Bač, Udruženje žena Vrdničanka Vrdnik. Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Zrenjanin najavljuje i nove obuke koje će biti realizovane do kraja ove godine. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili. Gledamo se uskoro sa nekim novim lepim pričama.